Akubingelela kuphi nakuphi la kufinya khani lami njengamanje ubingelela Mathinda wacaba intombi mqamela amehla kabanye baqamela imali zibazi ngena kathi ngawe sekulakho lokuqala ngicela senze kulungela press subscribe button share phinde comment khona konke uma subscribe ayike imali ekhamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sefile video phambili ungalenzi iphutha pressa subscribe lapho ebese upress like bese ulalela ivideo ngiphethe lona lelozi ekuthiwa selidumile lapha ku TikTok kodwa umnikazi walo abamazi cha mina ngenhlahla sengiyamazi usiya umfo wamiyeza lapha ke ubehlaza yona indaba ke ye-contract ka-BigZulu ayisayinisa uLwah noMthandeni ehlakaza nje kabanzi izinto laphana ngicabanga namfuna ngiqale ngenze iclarity ukuze sikwazi ukuthi sibone ukuthi ngempela ubani wrong nombani otholakala esephutheni elifana naleli ngaza kwethu uBigZulu sizokhumbula ukuthi unobudlelwana phakathi kaMthandeni okungaqinile njengobakhe noKhuzani uzokhumbula ukuthi banamadila abawenzayo noKhuzani esifanisa kona awebhola abathola khona ama-sponsor baphinde futhi bakhipha ingoma ndawonye kodwa into eyenzakala ukuqala uMthandeni wakuveza ukuthi waye wafeaturisha uLwah wafona kuse studio la wayethi khona uzofeaturisha uMqhathi engomeni le afeaturisha kuyona uLwah kodwa asafonela uLwah ngoba manje kwaba nehiqhiqhi zokuthi athole uMqhathi wafana uBigZulu wacela uLwah uBigZulu wavuma ngokunganaki futhi ukuthi ingoma mhlawumbe ingenza something noma ngayingoma eyini into mawe yakho uyayazi ukuthi okay lento le uzisebenze ngizenza kanje noma kuba nomoya nje especially mangabe umuntu osebenza ngezinto ze-art kuba nomoya nje ofika ukuthi no ake ngenze kanje yabo engikholelwa mhlawumbe uBigZulu wayenganakile ukuthi le ngoma ingenza umehluko omngaka noma ingenza izinto ezingaka empilweni noma ke kwendimeni nje yomculo wamvumela futhi ukuthi uLwah ahamba ucula ngoba kuyeza umthanda ehlele ekhipha ingoma nje eyinormal uthola ukuthi mhlawumbe kuzoduma amatemu ukuze kudlule ingoma yabo enginesiqiniseko sokuthi i-contract eyasayinwa lapha mhlawumbe kwathiwa nje hayi yabo ngoba kwazi ukuthi mhlawumbe ingoma ayizukuthi ibe nencindezi engako noma ayizukuthi ibe busy kangako yabo so njengamanje kunenkinga yokuthi uLwah kuthiwa akakhokhelwanga uLwah kwadayisa inkomo wadayisa imbuzi ukuze ingoma ibe yilo angikhumbuli mina uBigZulu ephumele obala ukuthi cha njengoba kukanje njengamanje kuzophunyelwa mase kuyi-song of the celebration laphana ke emdletsheni uzokhumbula ukuthi uLwah wenza ivideo la khona esho ukuthi awuyile ngani emdletsheni yabo leyo video leyo ngayiposta lana mawuthi usele mntana sekhaya gijima amavideo nami uzofika uyibone ivideo yakhe uLwah ibhala ukuthi uLwah epeqelula ama-file noma uLwah evula akuyo ama-file alright so kana zawethu indida ila ithi uLwah kade sebenza ngale ngoma amagigi kade wahamba bengayishile ngoma ukube le ngoma ibingathandwa uLwah ubezoyidlala yini ukube le ngoma uLwah ubengaziwa ngayo ubezoyidlala yini na uLwah kanazo yini ingoma ubengayedlala lapha ke emicimbi leyo beyihamba uLwah ubenza ifavor ngokudlala le ngoma ubengenzi ifavor uLwah ubedlala ingoma ethandwa abantu ngokuthola ilungelo nangingoma asonze kuyona so mina angiliboni iphutha lokuthi uLwah angakhokhelwa emdletsheni iphutha lokuqala elokuthi izinto zenziwe ngokungana ngoba kuthiwa kwenziwa okobuhlobo noma kuyenziwa nje ebese kuthi mawukuthi izinto seyifika la sekunemali khona sekufuneka kube ukuthi kuvezwa ukuthi hayi thina sikhokhelwanga thina kwenze ukuthi alright ngane zawethu akekho umuntu ongalenza iphutha siyavuma ke kwenzelwana ngalendlela okwenzelwana ngayo sekuvezelwana mangabe sekumele kuyo celebrate uBigZulu akubonakali njengomuntu othatha isayidi njengamanje bekumele dedela uLwah ahamba yosebenza abuye sangavela after ukuthi hayibo yazi ukuthi uLwah njalo akaza khokhela hayibo yazi ukuthi uLwah njalo engomeni akanalo ipercent elingaka usually izinto ezenzakala njengamanje umculo usuyahlakazwa yabo siyakwazi ukuthi khona la kuma streams umuntu osiginci abe nepercent lakhe umuntu oculile weyifeature abe nepercent lakhe umuntu obekuyena odlala ikeyboard abe nepercent lakhe ofisha into ekuyiyona i-internet improve ngayo engineqiniso lokuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi uLwah une% engomeni yaMthandeni alitholayo nje ingoma ilokhu istreamer kangaka yabo mawuthi akazange zakhokhelwa for ifeature usale wakayiveza lento kancane ukuthi yena uyakubuza ukuthi ufuna i-once off noma ufuna i-%.
emculweni wakhe njobe ezofeaturisha bese kukhetha wena ukuthi no ngifuna i-percent no ngifuna i-once off. I-once off i-right, i-once off iyabheka. I-once off i-right ingoma uthi ayizotrenda noma ayizokusiza. Mawuthi wena ubiza 10,000 for i-feature uthatha 10,000 wakho uyithule phansi ingoma itrendile ayitrendanga ngohlangana. Ibhadi lakho kuba ukuthi ingoma itrende ngaleso sikhathi i-percent awunalo. Yabo? Engicabanga ukuthi i-mistake yokuqala abayenzayo leyo laphana kwinkabination njengoba sekuvezwa manje ukuthi lento leyo akhokhelwanga kanjani. Engineqiniso lokuthi noma ngizokusho ngingahlonisi ukuthi uBigZulu unesandla engingazwaneni kukaKhuzani noMthandeni aphinde futhi kulokho athathe isayidi elikhulu uma ngabe kuziwa entweni yomsebenzi of into wrong leyo engafuneke anantunga ayenza ngoba yena njengamanje kubuye ngazi ukuthi ukuvikela ubudlelwane bakhe noKhuzani njengoba uKhuzani wazi wakuveza engomeni ukuthi cha yena uyaxhumana noBigZulu futhi ukuxhumana kwakhe noBigZulu futhi kuba nezindaba ezikhulunywayo ngembangi yakhe uKhuzani okumthandeni. So angikho-ke lapho ngane yakwethu uzokhumbula ukuthi ngithe ngiphethe voice yabani yasiya Miyeza lokhu yena osedumile ku-TikTok nezwi kuphela kodwa akaveli inhlobo. So indlela engihlaziye ngayo ngifuna ungitshela ukuthi mngakanani umehluko endleleni ekubonakala ngayo ukuthi uBigZulu uvikela isayidi lakhe noKhuzani nomvelo ubudlelwane bakhe noKhuzani ngokuveza ezinye zamahlazo ukuthi no nibona nje iParis trenda kanje ingoba kwenziwa ukuthi kodwa phela kwalokho bani akabongi ngoba ingoma isinkulu okudlula ini cha angenziwa ifefe ingoma yaphunyuka vele zibekwa yaphunyuka kwacaca ukuthi iyaphambili. Yabo uBigZulu akazabonakala kuzo zonke lezi zinto kulandwa ama-platinum akazabonakala kwenziwa lezi zinto kuhanjwa akazabonakala esizingane kodwa uzovela namhla mangabe sekuyinto ezimbi kuyasebenza ngane zakwethu ngaphandle kokuthi isikhathi sakho asibambe nayo ivoice kaSiya Miyeza eyihlaziya futhi naye ngendlela yakhe. Nginembuzwana nje emncane la engifisa ukuyazi ebhekelane noBigZulu noLwah nekhampani yabo iNkabi Records. uBigZulu akalenzanga iqiniso towards uLwah. uLwah esayina ngaphansi kweNkabi Records. Futhi uLwah wacelwa kwiNkabi Records. Kwakhulunywa naye uBigZulu ukuthi akhulule uLwah ngoba kwaziwa futhi ngicabanga ukuthi noma ekhokhelwa kwakhokhwa straight towards enkampanini yakho uBigZulu. uBigZulu kuya kanjani ke ukuthi umuntu ongaphansi kwakhe noma o-registered kwinkampani yakhe kwezomculo angakwazi ukumsupporta lapho efeaturishwe khona ingoma enalowo muntu lowo noma umculo wakhe ngizokubeka kanjalo ibe idla ikhotha idla imhlanganiso all over kuma streams ihamba phambili. uBigZulu mhlawumbe umuntu ongayinaki ku-social media. I've never even heard a single speech ethatha isayidi hayi ngoba futhi bezobe ethatha isayidi ngisho ngathi ube umngane kangakanani noKhuzani uyazi ukuthi nabo mangabe befunda izinto zabo bayazi ukuthi kuma-state since uLwah bekuyiParis igijima uthole ama-gigs amangakanani. Yonke leyo nto le also iyamthinta uBigZulu. Iyambenefitisa ukuthi uLwah abe nama-gigs amangaka cause ungaphansi kweNkabi Records and I think bamrequesta kuyena uBigZulu. So yini engakwazanga ukucindezela noma ukwazi ukuphumela obala ukuthi abayisupport iParis bengamana justify ukuthi kunomngane wakhe. Into ke mina engiyisolayo ukuthi kule lentozana le kule uBigZulu wayavuma kahle kahle engaqondile ukuvuma. Wayengacabanga ukuthi Mthandeni engalentozana engakhipha ingoma ezoshisa ikhotha kanje noLwah. Ileyo nto nje ngenza ukuthi ngibe suspicious. So njengamanje kade senza shothi ube protector umngani bakhe nomfoka Khuba ukuthi bungakwazi ukunqamuka phakathi akumele ukuthi azathatha iside ngoba phela lana bekumphoqa uBigZulu uthatha iside lo muntu ngaphansi kwakhe lo muntu lo inkampani iyodwa inkampani iNkabi Records. So
waye ngakazange aza kuphumela lokho wathuthukisa ikusasasa lengane nomlando wakhona phela noma bengesiyena uLwah ingoma kukaMthandeni but kuyinkabi records ukuthi nje i-featuring so yazi ukuthi lento yokuba nengoma ye-song of the year kuyenzeka ifike once empilweni yakho futhi ungaphindi ube nayo ungaphindi kuletozana ibe khona kuma-artist amaningi ngeke kwenzeke nje kanjalo. Angifuni isikhulume ngale abanikazi baya bangakwazi ngisho ukuyi-celebrate instead bazochaza bazokhathazeka ukuthi ubani uthini kanjani. They don't celebrate it fully, so angazi ukuthi kwenziwa yini. Kuyenzeka nje artist lingaphinde livuka, so kuba like emabhukwini omlando ukuthi kwaba nesimo sasikanje abantu bayithanda into kanje njengawo nje nayo le iParis yazi ngathi ihambe angazi noma izofuna ukuba ngaphezulu lelizinga lo Master KG or anything into kanjalo nje indlela edlalwa ngakhona askisi kuma streams. So uBigZulu I don't think wenze ubuqiniso towards le ntombazana okuthulwa uLwah uyayilwela lapha izimpi zakhe ngibone ku Facebook uyayilwela uqinisa ngempela indaba yakhe neParis and wesiphathi waqhamuka uKhuzani wazothi wathi uBigZulu wathi uBigZulu this bani wathi usiyabonganene wathi this and this and this uyayisho ukuthini yonke leyo nto leyo kunento enye eshaya amanzi ufanele uBigZulu nayo ezinye izinto akakwazi ukuyibuka akwazi ukuyihlangula kuzona uLwah wazame eyedwa wayihlangula washo ukuthi hayi angazi noma wathamanga ka5 years noma into kanjani kodwa nje khona lapho engahambi khona kahle engalungalungile khona.